utaza amakuru wewe kumubona ukunambaye sibuze uyumwe barari kirato cy'umukara no abayuda abafarisayo basaga imbere ya Yesu ibo bagasa naho baba bamujijije kandi we karongo bagamamubwira ngo se aba bantu ababigishwa bawe nuko batoje kugira ngo bazoza bakomeza bajye badakaramye bije imigenzo ya y'igihugu no Yesu arabwira kubera ko mwe ngo yaganiraga yabanje gusuzumira imbere mu miti kandi mureke mabwire Yesu ntazoza gutwara umubiri azoza gutora ishusho iri mu mutima niba kunirishiriza muri kino kibiri iki kujijisha ugafata abantu ku maso muri bino ubundi kunezerwa ntabwo bisobanura ntabwo biranagaragara nta nubwo byitwa kumiriza tukanadusinzira tuzamura ibiganza ntabwo birasobanura kurira siko kunezerwa mu materaniro amen muzi hari inyamaswa ya mbere ngwisi kurira batayikubise igira amarira aruta ngo aya bantu b'isi bose n'ayanyamaswa zose ngo ni ingoro ntigihumwe kurira ngo izambi kumwe gusa amaso zo gusaba mu maso izambi kumura amaso zo gusa niko abakristo barize batarakirirwe mu mutima ngo ayaba n'abazagarira n'amarira y'ingoro tibisobanura gukizwa no guhindukira ukareba umusaraba ugahindura direction wari urimo ukareba Yesu abantu amen turabwiriza rero yo gusaba gakondo ya batubwiye ngo twubake ku rutare none rero ngo tumaze kubaka ku urwo rutare Yesu dusabi tugomba kugira icyo dusaba amen tugasaba gakondo ariko bwami bw'Imana ubundi isano icyo dupana na Yesu nuko azotubura kwasi uwo tazotanga raporo subiyo habe ngo yavuye twobiririmba twese tukabiririmba ariko bitari mu mutima ntabwo ari byo mureke mabwira kandi naje Imana ihacubaye iyi si turimo iyi ni stand y'abakinnyi kandi abo bakinnyi ni ekipe zibiri hariho Yesu na Satani akabungu umupira amen n'uyu mubiri uyu twebwe uyu nguyu twambaye uyu nguyu uzitubwira ngo ukubita umuntu utukuma umuntu wica umuntu umubabare nitwebwe kabungu nitwe mupira kubita kandi duhurijweho na ekipe zibiri kandi zose zikomeye Satani na Yesu bose baharanira igikombe kandi icyo gikombe si ikindi ni ubugingo rero amen ko biratahurika igikombe ni ubugingo niyo mpamvu amen Imana imaze guhura nayo iramugana ngo arabize kubera ko rero mwaye ubutunzi bw'ibintu byose abana ibintu ubukire imirima inka n'ingamiya n'ibindi byose ngo mare bahura na Satani Imana ihura na Satani yongera ati Satani uvuye kuzere mu isi babonye ngaramwaje mu isi witwa Yobu namubonye wamurangije uramubona mwabone wamubonye kutari umugabo w'igihanga bamare ngo Satani aba wese koyoreka kubigihanga yoreka kubaho gutoreka kukunda gutebara mwayo n'ibintu byose wamane Imana amubwira mugende uje kumugerageza uzice byose ndabiguhaye namara turebe ko icyo ngwino ubugingo
Bwana sisi sana. Ntabwo tugiye muri aya makuru. No, impamvu Satani akoresha rimwe na rimwe duteza ibibazo. Yabona umukunzi w'ifaranga azazirwanya akamenya aho isoko yazituruka akahagomera kugira ngo arebe gusa kugucika intege. Ariko ntabwo ari cyo gica abagamije kugira ngo ugera gucobora n'amaraza kugira ngo bonemere wowe wemeye ukaba uwaje n'ubwo waziriye faranga wakoze kandi ari wowe wazifunze. Mwumvise Yesu nawe akatubwira ngo amen. Ijambo mukuru nishubakeneye nishubabazoranije nishubabafunze mwebwe gusa ni mwamara muhinduke mu nyoboho mukundishe umusaraba ibindi byose muzavongerera mushaka ubwami bwanjye mukenere no gukiranuka kwanjye ibindi muzavongerera nzagusanga neza. Amen. Uzegukana igikombe ni Yesu umwana w'Imana kuko ni muturangaje imbere nimba tumwizeye. Nimba twizeye Yesu tuzomubona. Intego yacu mureke mbabwire nabibwiye nawe nawe kuremerera ubona ko bazabandika ngo Eglise Banelike Obeyigirana n'ibintu byose bakamandika ari amazina yose. Yesu ntabwo azoza kudukura muri ibi ngiri tubona twicayemo none. Yesu azoza gukura mu itorero rero umutima nijya azoza kuzamura. Ariko iyi sa babaye batakicanditse ko ari Eglise Sambite Recreatif Sauveur sibyo bakayizi kwa mabandika ibinyota mu bezi burarundi bagacururiza mu cye kandi tamategeko y'ibihano ni sale yindutse ihinduye gusisi. Amen. Niyo mpamvu ibi birashoboka. Hariho abantu bazaba bigenda bakamabitwara n'ibyo Yesu yaje gukuraho ngo twebwe abanyarwanda mutambuka baragenda n'izo babiri baragira abaromo arabwira ngo mwari gukiranuka kw'Imana ngo murambize mwiremere kwanyu gukiranuka ngo nicyo gituma Imana itakibana nawe. Bavandimwe n'iki rero tugomba gusaba gakondo yacu ni kumurira ibyavuze ngo iri mu ijuru ku Mana yacu. Amen. Ntabwo bibaye ntabwo bibaye ntabwo umutima kubaye. Amen. Tuzamura icyubahiro cyayo. Haleluya. Ntabwo bibaye ntabwo gusubiza umutima tuzongera kandi iyo niyo gakondo tugomba gusaba. Bibiliya rero yavuze ngo amen. Ariko iki gitabo kibamo ibintu bibiri bikomeye gusa. Kibamo inyuguti izi ngizi mu amona zanditse. Amen. Gusa mucarangiza irindi jambo rya kabiri ribamo gusa hakabamo ubugingo. Yesu ubona amara kukuramo ubugingo azosigara inyuguti izizogenda. Birasaba rero kubera ko ubugingo buri muri twebwe twige gukuramo buno bugingo hano tubwandike ku ndiba z'imitima yacu kugira ngo Yesu naza gutora ubugingo muri kino gitabo azosange buri muri twebwe bitume tuzamuka tujane nabo kandi ko muri garaza mwamwereke ngo tuzasa nabo nta kindi kizotuma dusa na Yesu nuko tuzoba twarakuye bino hano tukabyandika. Amen. Iteka ryose nabigize akamenyero n'uyu munsi byari byo navuga n'uwacu hano arambitse niki wabaye wasaza. Umunsi umwe nasomye rino jambo riba muri Zaburi ngo namwe mwabindi bamuvuze mushime izina ry'Uwiteka. Bwana sifiwe. Amen. Ni ibiki bimbamo namwe nabibamo namwe nuko ngo nayo makuru nayo Uwiteka n'izi nzoka zigomba kujyaho n'izo Uwiteka zigashima Imana. Namanuka mu gitondo ni ihame simbabwira gusa
orere y'ukuntu nza mbikora ariko ndabwira ku makuru makere kama mvuka mu gitondo mba mu ngaga kama mpaguruka ngacare ahahoze ari kwisi ngahuruka kuri rwakarere n'amaguru namwe mabindi bamwe byose si sport sinzanambara ikimono zanambara jeans ukunyine kunambara kugemekaniza Bwana sifiwe. Amen. Nawe mwabibamo byose mwe mubugugiye. Mushimu izina ry'Uwiteka. Amen. Amen. Kaduruka bahita hôpital militaire 28 Novembre. Soldat ngoririye nyuma ya Regina Muntu. Amanuka Avenue Village no kuri Paul. Munsi yo kwa Sion. Kazamukana uterere nani wani kucha gasuguruka titi. Ngashikura umugore tubana kantumazi ngoga. Kagira ibihimbo ngatuka mabafu. Kubera iki bana bazazamuka kuza mu ngorora ngiyi abandi kugira ngo bagire ibituza binini bagaterura ivyuma bagasa. Amen. Amen. Bwana tukuzwe sana. Amen. Uyu munsi dawe kwa mumare numva ijambo nayishuri sanga tutaramenya Imana nariko sengisho rwa mu Mana ishuri umwana wawe nawe wa mwana w'ishuri Yesu. Yewe twebwe tukibona abakobwa b'inyamara gusa twama tukurikiza amaso. Twebwe ukibona ifaranga ukariganya icyacu. Twebwe mu kanwa kacu kakibamo gutukana. Nzano bavuga ngo rwagaza umunsi umwe ngo yaramaze gutegura amiga. Ngo barangize mu ngore wiwe ngo umwana sinzi icyo yarakoze baramubwira ngo none ukakwica yamara ngo igitaro amubwira ati ngwino azane ngo gitaro bimufashe ndasiga tumuhanze tuboneka kuva gusenga none umugore tuzobe ndakurahiye tujya gusenga uyu mwana akimuzima utegerezwa kumushinja ikimwibukije ni ngo gitatu mwica noneho umugore atangira gusaba imbabazi anubwira ngo akanwa k'umukiranutsi kabamo ibintu binegative. Iyo uvuze ngo ni yego kandi oya ni oya. Cyo gituma twuzuza amarange amabara menshi mu ikanisa. Ibyo byose biracatwizingaho atukuze. Amen. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Ureka babwira iki dondane tuzatugenda duhura naso dondane zimeze nk'izi bintu urabona iyi esikariye iyi ni iyindi ya kabiri tugomba kubanza kunesha igituma tudashika muri gakondo ikibanza Imana dushaka muri bitarani nzaba ngo turashima Imana kuko twavukiye ku ngoma y'Imana wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Tuvuga ku ngoma ya Satani none tuba twaragize twihebye bamara aririmba igitero kiza kintangaza ariko nawe kubwishurirwa cyanditse muri Bibiliya ariko nawe uzobisobanura uko wumva ku mpamvu z'amakenga nagize ngo barara ngo n'ababyeyi badukunda ngo baturera neza siko bizabivuga ni ukuri kose mwumve mbabwiye ababyeyi iwe muri iri nzu yarimo avuga ni Yesu Kristo n'umwuka nibo baturera neza bonyine batogupfa mu mwoto ndababwira ko obstacle cyangwa se inzitizi zituma tutagera muri gakondo y'ibyo dusabira karande n'inzitizi ya mbere ikomeye ubuzima irimo amabusho menshi ni parametere bene ayindi twandikaho tukandika ibitabo n'ibitabo niba mama yarasambanye no mu rugero yarasambanye ageze imyaka 25 muri ya myaka niba natangiye gusema byanga bikunda agomba kugira muri ya myaka yageze cyangwa ikarange umwana w'umuntu ategerezwa kubikora ni amaraso biologique ibintu biri karanga komuno agera mu myaka 30 yanga Imana ayoboka Satani ariyo twita abarozi. Iyo ni obstacle tuzaduhura nayo wagera muri iyo dotani rero ikuri imbere utabishyuye niho henshi basha bari babira n'umunyagitara arasirinze arasara areba
neza neza muza musanga sekuru cyangwa se yigeze gukora icyo kintu umunsi umwe bigakurikira. Izo ni inzitizi z'ubuzima ni mwovu. Amen. Amen. Nagasani yamumva kumuka mwira ngo ihangana kuri umusama. Amen. Amen. Wiyakeme ijambo wabara kukuronga wama boye kuzuza mama beno abantu bonyaka abantu bagate tarakizwa nigeze umunsi y'amazi wacu bakabira kujya nimbuye saa kenda kujya zanu zo kumugoro n'amatori bunde n'amanuka no mukabiri nituje kunyaga babene banzi sinatekereza kuko no mare twari babiri mare kunda amafaranga n'ibintu byose bari bafite umwe yamagenda amashike y'amasambuka ijya kuruba aragaruka mu muhanda no gabaruka kwezi ati mwere ntaweho ariya mwetuye maze abatwani we ndamwene garatumira sinobwira izakurikiye mbonera izarariye ubwo n'umubandi karande ubuza mu busabo ayo n'amaraso yiriya iwacu kavuki. Amen. Amen. Icyo namaze kumenya ko Esaya yanditse aravuga mana we erega ni wowe data wa twese uri umucunguzi wanje wereye kera kose niryo zina ryawe ngo n'urwagura amatatu mwene Isiraheli ntitwemere ariko wowe mana uratwemere. Nza kureba ndatekereza sanga ntabwo turuza rwaguramo itune n'uruzaro rwa Dawidi oya ntabwo turuza rw'abanyamurenge ntabwo turuza rw'abarundi kubamenye Imana. Bwana sifiwe sana. Amen. Turamaraso ya Yesu Kristo. Amen. Niwe kutegereje wewe niyo objective y'igitano babana hariho amayeri satani yatuzanyemo akumvisa ukuntu gusa tugomba gutinya ubuzima. Ariyo mpamvu benshi babirimukiyemo. Turasengera karande ni ikibazo gikomeye mu buzima bwa Kristo. Amen. Amen. Abangaba wababirangiza ndibo bari kure bakitegereza ubwami bw'Imana bakabwishima ngo niyo mpamvu baharaniye kuza mu babo. Atukuze sana. Amen. Amen. Niyo mpamvu babiharaniye barabirwanira. Niyo mpamvu baza magana mureke babire umunsi ngo batera Stefano amabuye baramutera amabuye Paulo ubwo yarandase areberera kuko nawe yari umushefu w'ubuyagaranye warareba ngo ahita abona kuko bahindutse mu maso ye ngo asa n'uwambaye iyindi shusho y'umumarayika. Bwana sifiwe. Amen. Badavugaga kuko Paulo ni intumwa yakomotse muri Stefano kwaguhinduka kwoko mu maso ngo nizo mbaraga Paulo yakoreyemo kugeza kure. Bwana sifiwe. Amen. Niba wabafasha ariko ngo rero ibibaye umunsi wafata Imana mureka babire sasa karande bumve wamuka wiwe abari wa mumano ukorana na Paulo kugeza yanditse abwira Timotheo amubwira ngo Timotheo jewe ndago ubunyine maze kunaniba tanya kugira ku maguru imbeba zarashoshoye ziramara ibisigaye giye. Bwana sifiwe. Amen. Komerere mu mbaraga z'Imana naho je bamaze gukora kigazo cyo kwicana nta shusho kigiye. Amen. Amen. Ngo nzaja kwa data aho umucamanza wacu utabe ahazanambikira amakamba y'inzara. Mureke babwire Bwana sifiwe sana. Yesu uweza agaciro n'amarira twarize tunezerewe gusa. Yesu uweza agaciro n'igicu urebe igicu ngo nicyo cya mbere asobanza Bwana ngo ababwira ngo nimuruhuke bwoko bwacu. Mureke babwire bakristo bavandimwe dusangiye kuja mu ijuru mu
muzi icyo Bibiliya yita umwandu w'abera. Umwandu ni ngikindi ni nk'ubutunzi basireka bisobanura. Ni umurage sibyo, ni umugabane heritage. Uburi stoke hariya tubona abantu bapagani bose turi mu kuzana tukabona namwe kugira ngo batubakire neza, batugure intebe tube gafiye mu makanisa. Niba tizera Yesu iriya mirimo ntabwo izishe, igira ahantu stoke izinyuramo ikabiri ngo ikarundanyirizwa ahantu hamwe. Noneho rero nyuma yo kwambara bazoza baguramo Marc, urakaza neza mwana wanje watsinze imibabaro y'isi, utsinda n'ibigaragazo byayo none mwisho. Ariko dore muwa nta kintu kirimo ngo Yesu bazafata bijya byose agende kabigaburira abantu bamwe badafite akazi naho bica ngo afate wa mwana n'iminyago ngo afate ya minyago yose y'abanyabyaha, imirimo y'ibyacu abakoze batiseye, abaririmbye batabifitiye uburenganzira, abaririmbye batabyemera, abacuranze batabyumva, ababaye abise batabiherewe uburenganzira, abamamaye bakoze ibi byose. Mwana wawe ngibyo, uwo ni wo mwana wabera. Atukuzwe. Amen. Nicyo tuzohe. Atukuze Bwana. Amen. Ariko nasomye muri Yesaya ndatanga Imana ngwija kure bisi narangije ndasoje ngo yagize ku kirenge cyane gusa iravuga ngo iyi yose ukwiga yose dutuyeho ndasoreza kuri ako namara idusenge igira ku kirenge ngo mara iravuga ngo iyi yose muri bwo gutaka muzova mu Gafinda, Kilimanjaro, Mississippi, Missouri n'ibindi bisozi byose tuzize muri geography aho yaje kandi turagera ku nyanja Ry'Imana gusa uko gusa irabanza planification y'imisozi n'ubutaka buzotura mu isi. Amen. Amen. Ngo mare ariko Imana dukomere Yesu amara. Haleluya. Amen. Arangize ngo afata ngo umukungu ngo usubushe amena nibwo ubutaka bwamo kumabura buva mu imisozi yose tuzingiye muri rirare n'iriya yose kuri urushi bamena barwango ngo butaka bugiye kuri isi ndende. Amen. Amen. Ngafata amazi mwitana mukara ngo aracira hava Mose yahavamo mbere na breve yake mariviere na Nyabagera zose zikaba ikinye gusa intamwe gusa ngo yamaze. Amen. Amen. Ariko twese Imana cyane. Haleluya. Amen. Warabize Yesu Imana iriyegeranye. Imana iribumba. Imana yigira kantu gato. Imana yigira ikibi yimaraho irashi wirangiza zavuga ngo ngomba gutura mu mutima w'uwemeye Imana iri sindaga muri twese. Amen. Usanga ibituye mu iyama ubu yibera muri twe umunsi ugendana na kumama n'ijoro ugendana na atukuze. Amen. Umunsi ajya muraheza bamara gucumura yakuye gakondo mu bigaragara, yakuye gakondo mu biti, yakuye gakondo mu butaka, wirayizana iyimurira mu mutima w'uwisi. Niyo mpamvu gakondo iri mu mitima yacu. Amen. Zambara batangizanyije n'isuku ifite. Saba Imana ureke gusigara mu mateka y'ikibira cyashize. Ubundi bizo kujya wariye ejo cyangwa wariye sasa sizo uharura kugiye kujya mu kanya kandi umuntu azakwigishwaga n'ibyo yariye ya vitamini kandi ikatuma umusaza ukanga no kumanya niko n'ubuzima bwa Kristo
tuzatuye umunsi ku munsi tugahana. Amen. Amen. Tuzatuye umunsi ku munsi tugahana. Kubera ko Yesu tugomba kumujya tukamurishira ijambo ryiwe. Amen. Amen. Tukamusomeza amasengesho. Ubwo bugingo bubona. Amen. Atukuza. Hallelujah. Gakondo y'umutima wawe wararigamije. Mureke mbabwire. Rero ndatabuye kuko akantu kamwe ngira twamba tugasindira. Uyu munsi turabasengera. Kweli ko ndaduma. No. Hariho umudayimoni witwa Kajagari. Kabuye. Azamaza kamaguteza kabuye. None ibintu byose ntibifate. Wasubira kubona abana bananiranye. Wagira ngo bakora wawudarira figi ikabura none ukamucanga ikigukamurura umuntu ukavuga iyo werekera n'imva ugacicerekeza muri icyo gihe utabitahuye neza niho benshi bazabatekera bagafatwa amateka. Intumwa ya Shitani ibiramuhafa ikakomorera kugira ngo mukwemere ukagira ngo cyose ibintu byotungana. Turasengera umudayimoni kavuye wahagatiye ibintu bikunda bigira umurongo ibintu byo kutwamurira bisohoka mu izina rya Yesu. Amen. Kuko imbabazi z'Imana idukwiye. Musabe gakondo niyo kuja mu ijuru. Tidusaba imbaraga zo kutugira abasitari. Tidusaba imbaraga zo kutugira abagabo. Oya rero ukundi turiho. Abagabo b'abanyamurenge ukundi turiho. Bokina na politike twabishobora. Ariko abagabo binji ni ibintu byo kwisera. Ijambo ry'Imana ridufashe. Abayemerera rero batambuke twazanye turarangije kubwiriza dufatikanye